Start the opening prayer. I would like to, on behalf of St. Paul's College, very cordially, warmly, heart full of joy, like to invite every one of you to this campus, starting with the chief guest for the day, Sri Paul Linto, and all the distinguished guests we have, faculty members, and the Kasi Student Union. You know, when Dawn, our student, my child, asked me, Father, we are planning for this event here in our campus, we were so happy and excited because, first of all, this is my own child asking me for conducting this event. There is no way I can turn that request down. So we heartily expressed our consent, and that is the reason we have this event happening in our campus on this day. Dan buram samla pendap umsom ikong Rufika Lingdo kibayalam ya kene kejingelang menta kasi but ikong san jong ka menta kasi kong san badan buram ba Paul Lingdo but sambut kong san ba pankemen lang sanmit ba meban please shut up Reverend A.S. Nogrum, our respected Reverend Father Dr. Thomas M.J. Special Jongi Jong Mentakasi, Ba James M. Mopning, and the faculties of the St. Paul College, but ya ki para samla ki Prado Prasnam Jongi ki ba ya don lang menta ha kani kasi ngabdeng sobhai pi paro iwi ha kani ka Neotrap Cultural Meet kepala penyait ke KSU Bangalore Unit. Tekani kejingyalang jom kani ka program kade tang kade kejingyalang kejing wanra kejingya teli ki samla kasi ki badan hangne apo Bangalore. Nrei kade kejing panpau borom ya kejinglon jingdon lang ki kasi jongi hangne kumki kun kapri Neotrap. Wala ngidon jangai nalaying kari. Te menta kasi nga syukwa ban introduce kendiat sapang kaseng mano la seng bat mano bala seng. Ya kaseng KSU kala seng hau senam arjar khandru hau bnai me khandru tarik. Te hagatu kapor la pentelun dai Presiden Barim Jongi Ramphang Nongsi, General Secretary Amos Simli, but ha kajing don lang jong I KSU Delhi Unit President Kanpham Nongsi ha kajing yalam jong I layo ban seng no ya ka KSU Bangalore Unit ha u arhajar khandru. But kakam jong ka KSU ke bakile man lakasnan. Te ka kathong jong iro jong ka KSU Bangalore Unit banpet banlom banlang banpet ya kijinge ki badon kasi hangne hapo Bangalore dada dei ha kano ka banta dada dei ha ka pule puthi lane ha ka kiba syam jenge khamtam hangne hapo Bangalore nglaju yarap bat nglaju pelait im sibun ngot ki kasi kiba syam jenjar hangne hapo Bangalore
lada day hakakamim, lada day hakakamyap, but hakiwi kicing yangi man laki benai, man laki tayo ngijuyo kakol na ki prepare ki benta khantam ki kun kasi haba ki wan shani ki shem ye kicing kim don lat kim don lanti tang kawi kitip bakadon ka KSU ki wat ki number lese lada kim yo na social media jungi ki don ki KSU circle na po Shillong unit na po Shillong lada day la kino kisnong ki supan number ni don kam number jong ka KSU Bangalore unit ba ki don ki khun lani ki don ki para ki pasem janjar ha shate shapo Bangalore te ki don ki bayo na po social media ro ki su contact ini ki pentip man la tayo ngi juyo ka call man lo banai ha ki si banai try ki kumba shupau haneng ka call ngi juyo ki call ru ki balong pla re tang kawe ke bang kwa ban ai message kam tam yi khun samla haba phimi jangai na ling haba phiwan bule lane phiwan tre hangne po Bangalore lane haparo Karnataka ngasiong tang kawe kam tam ki khasi jungi lade ki wan hangne kim tip ye ki suwan ki don ki bong o like kam hangne hapo Bangalore lane ka don kata ka college ka badon hangta hapo Bangalore kisu don ki ba manipulate ye phi kisu ong ye phi wan lakawan ka don ka kam tangba hanre kim sim responsibility haba bun ba ngiyui ba ki sim jinge ki khun samla jingi patang koi ka message ke ngakwa banong haba phi wan three hangne khamtam lane pule pidei ban pentep chwa khnang yangi ka KSU Bangalore khamtam ba pin light yakijing yakindo kajing e hadin te kataru ngakarpat iki khun khasi jungi ki prado prasnam da kajing karpat rit da bikwa ban kwa ka information lada pidon ke jingi khamtam hane po Bangalore ni kloin kaliang ka KSU Bangalore unit but la kaliang ki samla rangba ne ki badon hapo Bangalore kum hagajing yalam i pastor AS nongrum KJSF but kajing yalam jong BCCM ro kidon kinong yalam telangba makiro ngila ban yakonek khnang da kajing yetli mangi ki rangba ki khun khasi jungi kin songsngai lada don hakano kajing e te tangkata te chwa bangan pulkut yakani kajing prem te sachisin ben ngai kuble yapi baro iwi ba phile don hangne hapo ba phile palai por khnang hangne hapo ka new trap cultural meet but kamtam ye chief guest jungi kongsan ba polling do but ki kongsan jong ki sambut kongsan jong kamta kasngi ba phile palai ye ka por ka ba koridor jong phi but bandan bantalang haka new trap cultural meet arjarapsan kum kinong kum ki kongsan but sambut kongsan kajengdon rangkat kajongpi kalong kajing ai mansem kabakrau yaki samla kiba puli but kibatre hangne hapo nongba Bangalore but habaro kajala Karnataka hi baro kawai ni burom lem but dagajing sungu kajing shakri lem kajing songthai jong kajing songlakli kajongpi but ya kajaj bandru te sachisin ngapa ampun kon dakaniga jingkren janga Hapo kabriu hinyotra tawiaru sopepleng Ngidei ki konu hinyotra tangkawe kakerteng Ngiperi turu lakinya Toninalangang Kasih kenyam ne kasih benar Kasih boy ne kasih wat
don't spadonna Riri badonlau berusaha Ritip kuritip ka Tip play Riri o gari champagne birthday Hi mama ram jaitia shila kai rim mau yang sora Bagi wedi lagi kertai dal wiaru so bednai Na thang buli ông pia lagi badhadu pendeng re Don bun senyam kurban hima Jai ben riu tang gawe Riri henyo treb don spadonna Riri badonna uporusa Ritip kuritip ka Tip play Riri o gari champagne birthday Riri Sa boy shala karton Lala jinge kipan Tungin ng tursyakran Wajukin randing Namada shisha Butilod hautlay Lem jingal pati Boy, cute, boy, cute, boy, cute Boy, cute, boy, cute, boy
jelang akhirnya ka siteng juga sengi baru kisung kenor ki balapan yang juga bastang bat kangu kadem kalek hi sya ublay no bu nong tau ubalari lada balunor kan lembat ngi kamtam kan neng ya don akhirnya ka lumpung kaji keduk lang kaji ublay kalek si ibak pol leng do ibadai i advisor jongka Sorkar Meghalaya Udon kalang na kapor pemerintah
Isembut kongsan samla penmen lang sanmit ubrong education secretary jong KSU CC. Iba meban pilat syarap ibrei advisor jong KSU Bangalore unit. Reverend AS Nongrum ibrei pastor jong Kasi Jantia Christian Fellowship Bengaluru. Reverend Father Dr. Thomas MJ, who is the principal of this St. Paul College. Limbaga ni kasngi saisin pan. Yalayo pani keduk biang. Haga ni kalumpung ke pamta. Kene kadai ke kabalong ke bakungsan. Kamtam kadai kanyo trap cultural meet. Kajing keduk lang. Jong kisamla pule ki batrai ki bakta bat kumju ki Ibrahim lasa sene ke jaka. Hang ne po Bengaluru. Bat kalong ke kapen ketik bat penkhim simpat ingi bagi non lah kena kepor romtan kumba lapan sengau dah di presiden baya ke KSU Bengaluru unit lapan ka house nam Arjar Khandreu lembag ji telun lembag ki kam bat lembag ji petulun lembag ki samla pule kalong bat kalala ban pelong hadukan ne kadai shaltem ba kinoi lam ki peniat nakui kepor nakui kesnam skui pat kesnam hanu na klimat mamta hanu kepor yesha ma kendiat hagba Reverend, I would like to feel a very gratitude to the presence of Reverend Father Dr. Thomas, who is the principal. Through your support, all, I think since the day which the unit, Bangalore unit, they prepare for all this, for today the program, I think we are the one who support them through your student. I would like to introduce about some introduction about the KSU, Father Thomas. Since the time of inception in the year 1978, KSU who look forward for the betterment and the welfare of the student since that time, but through year by year, they have to take up other the issue to look after the Kasi communities through so many issues. But we are happy we are together here also Bapo Lendo, who is one of the pioneer leader of the KSU. He is our former KSU president, CEC, and who is with us today. And through time, till now, we are about to celebrate the 50 years of the KSU in the next 2 years, coming 2 years, because almost 40 years now, the KSU are already. And we hope that through all these things, and we will look forward to look for the betterment of our communities, Kasi communities, because through this unit also, the members of this unit here in Bengaluru unit, they meet so many challenges because there are so many students and there are so many job seekers who came here in search for job and through so many agencies. And we are very happy that through all the leaders here, they work hard, even the night time, even day and night. We have so many calls with the president and other members who look forward for any challenge of our youth from our state. That is small introduction, Reverend Father Dr. Thomas. But kublai shibun ban hana por kapan kan mau ruipi ba ya kai ka ba kikam jong ka KSU Bengaluru unit kalayat sekman bagala telun hakine ki por ki bamta kumala persngoi pi ba bun ki jinge kum ki samla pule bat ki bawan wat kam jam sene bat ni shem bun ro baleng ba bun ki agency ha ke ba ki kolar ki kam ki jam bat don lei ki ba ja ki lenti singkin bun sin ka jing shem ka jinge ka jong ki
hak bang ihap ban pun bang ihap ban pentip ikinoi lam jongpi sene bat kadek jinge trelang nagoi gapor sui gapor hak ba nyala ban yarap legba kidkhot jungi sene bat kidon bun lei kipor hak ba kidon gine kinoi lam ki jongpi kisem ke jinge ke jinge kalong ba kihap ban iwat namar ba kene ke jela kalong ke bahe do kata kihap ban yarap ye kita ki bahing ba sem ji perok persnam ki jungi ke buan athi nopo nomba shalong banwat banlumlang don ki baja ki samla ki sene ba ka don ru kapor ha ka bala don ru ke jingja jung ki samla pule bat ki won kap wat kam wat jam ha ka ba Kilaja apo railway station baru samla don bok bat kedhun jungu kela banyaram. Bat kene kepeni bagi kam jong kene ke unit hangne kam dei batang su bangi 10 program. Hari ki kam hi ki pentelun bat ka pelong ba kene ke unit hangne kalong ba khlan. Bat kun masuk pentip piru bagi isu kam dei bagi don unit hangne po Bengaluru. Hari kadonro hakinung ba per lade po Dehradun apo Delhi bat kiwi jaka bat gidon apo Mangaluru bat kene kepeni ba ke jingkwa ji samla haba kidon kesu kalong belum menlang ban penteli ba ki perro persam jingi kinom sakma tam ban syara no hakene ke juk ke batmai ke mamenta hakba ke phang jongane ka si mamta ngi ke dei sarong yala ka thmei kita ke dei ngi bolong bangin bas kham yala ka jong ka tenrai ngi lengba ki riam ki bet ki bapini ke si mamta kelong sya ke ka ba penrem ya ka mensim habang idon ke ka jaka ka pen ken mau ngi yala kejong ke thmei yala kejong ke jela badyal ka jong kiru ya kilum kiwa bai thyang kijungi kibadon hapo kari khasi kijungi bun ki habangi phai habai dei ke thmei kabangim dei ban klen laga dei karti ke dustur ka culture ke thmei ke dei ke kata kalong hakaba ke jihikai kaba ni praktis lane ke bangile haking kisam kita bat jihikai umen berim uhikai ini kala banlong kumno kita thmei jihikai kilong hagban hikai ban burom ki bahe pelasan kumasyong ke thmei kedei kata hagba kumno bangin tip eta kalungkur lungkur longkha ban tip briu tip le kata gede thmei kabalai kai ya kejai briu kejungi balang phai le khana tang kalong thamtam ta lung penang bani phai kham sedin suru mi tip mi kan ma wa thmei jong khasi kalong bangiwan na kita ki khanriu tli kaba khandai sejrong inyo sepo kemudian inyo trap inyo skum kita kadai thmei ke bangini man scam bat ngilapen snowru kenriam penaru hoi war haba ngidei kita ijak menriu ke bayar bat kejak menriu kalong bangidei ijak menriu khasi bat jak menriu inyo trap bat kum ki samla ki bedon sene kum ki perro persnam ngimdei balong ki bayapat ya pra Bansakma namar kedon ke jingong kumong iba LG Sulai bangko Edward Ublay kalong. And Bayada is at the center of it all, a person whose passion spark everything. The motivation in me to lead this club and the motivation in the players to play their best in order to give the pride to our state. And this club is his love child and it is now ours as well. And sport, as you know, has always been the world's greatest unifier, and football is one of them.
and it is one of the best, if you ask me. So each one of us here has felt its magic. I think most of you have watched football and have seen your brother or sister play football, or you've played with your friends, with your family, or with your teachers. So our purpose is clear. We want to bring together young football players from our home, which is Meghalaya, and also from our second home, which is Karnataka. So we want to unite people who love the game, nurture talent, grow together, and create an impact that goes far beyond the pitch. The name Hinyo Trep literally means the seventh hut. So for me, Trep is Trep, as you know, or hut in English. It's a representation of sacrifice, hard work, and discomfort. So as you know, 10 generation back or 5 generation back, or parents, or maybe the one that we know have go into the farm to stay there, to work hard. They sacrifice their comfort to come into a bandit rep. So for the players, it's also the same. Hinyo Trep is a trap for them where they come to Bangalore to stay for a while, to work hard, give their best, and also to push through the discomfort, to work hard in order to win this B Division tournament in Bangalore. So that is it from my side, and now I'll give it to Saw in order to give us the jersey for the open ceremony of this jersey. Thank you very much, and thank you. Request khot ya barok khot kikes begin ya don lang ni hajrong min yo bang open ya kanika jersey joka Hinyo Trep FC. I also request and then Father Thomas to come here and then for this opening jersey. Ngina ke ching thap ti.
ya ketin pira slogan joga KSU Macaprang 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 boleh sebut nanget itu ka ai sebut ke energi yapi apa deng keniga jingelang kepala Habshimpor ngala supaya mentan ke program ke hadin ke tigrek leng ida la nambu chusu item di aklelang handi ya usamla pen kemenlang sanmit education secretary juga KSU central body ai ke jikren ke baya lombar kompong bat ke renyeng jungi mo dengar banyak dok kompong ni kata kan ai ke jikren ke lombar kompong ni renyeng junga aku beli pastor ES Nomrum bat ke kedua jungki KJCF Bengaluru i Meban Lela Chadap kalau ke seat ke Baningkong bagi kedua marhamat YI bat kan sakit baru ba ide khasi Baningkong banyak kali yang habang galur ya buat baywan shaw mene na hotel aku lelang ya Pak Bandri ba judan khidi kejat tengah bugut snem but bila join kubu PS jonga hagas snem Ar Hajar Lai rakti menu balak ha kumpa khatsan ngat belak ha Ar Hajar Lai dengan itu EP pada ba legit yang kubu general secretary jongga KSU haka arpoltering nailur September khat kendai spa kendai puai dorak tibiang menu baladon nak kata por khat kendai spa kendai puai khat kendai spa kendai puai menu balak ha beri empat ha are sak setengah lain lai sau gut mo nai rai khen ni ki parok don hadir ni bom sotu ikhti jungi plus lang baki la don ni nrugut nyongun ai ku play ye jing kat soha jopi kom ga KSU hanie ha Bangalore man kasdem hakidi di lai stem ke bayat long bodot bok bagayo banyak kedua ya ki paradok parasnam jungi syabar jong kajala Meghalaya Ar Hajar La Arpulai ngalalen kum chief guest bagi kedua ya kumba Arlat Tam ki khasi ki jogi Barak Valley Assam Ar Hajar Arpusau mencem snem ngaladon kum ukongsan ada program jom ke KSU Delhi Unit bat menta Al-Jar Absan ngadon ringkat bat pi hangi ha Bangalore bat ngasutana ruben ong baga jingwan ke jonga hangi ka yeleghu ke ku insight bat kerai ke badang sian jong ke sorkar ka Bangladon lang ke cabinet meeting ban rai ban pleno but belong functional ya ke Meghalaya House hagni ha Bangalore Shiva Nagar pat ngage kajing ya wan ke jopi hagni kanang ai sim bahangdo no bagidon nginom klet yela ka tenrai nginom klet yela ka tmai na kebau ba ngashong away ke flight but i passenger dan hakmat jonga ide iwe i samla load na kerani i dak khasi i jubab yang ada ke English na keran biang dak khasi i jubab yang ada ke English hadir masih tenggetai penahap ya ke boarding pass
bat kapoi sida seat ke jonga ngapet i kadai kakur kasih ke jongi asyaban bo bengi her na flight grand biang i bat ngong ngaru kasih runganan ke English dia ngalak pendap post graduation na nihu ikat dari isu layak na udut hanggu bangidan ai ingin kemau badan arteli kadon gerong ya pan bat kadon gerong ya ai gerong ya pan kadai ke bang isu shin kalian nakiwai lakalong kakariam lakalong agriculture lakalong akabam but bun sigin haba i shin kalian nakiwai i long nervous but i isiir manusia but i ya ke jong kiwai ha kita kiwai dai kitrai nganget kinumdan kiwai ki pat kijat ban riu ki ban nuot ban yen ha khat jong pi wat ban roi rilo takwa ba kum ki samna bu da pi oi kemarin pastor mene kiwan hang dia dekat kijik kibilenti om tan ki jong pi hendai ki jong pi kibi ki pa ki jong pi bo om sabab ben idon ki por ba pin snow long home sick ket mau ye idon ki por ba pin snow kani ke sorba ba he kat di ngadi tan wei ke samla na satai la kalong na nom stein la kalong na joai jangai ba yuan chani rega kwa ban pen ken mau pi ba arngut shikurim Reverend Thomas Jones bat kalok macam lapoi hasora haka arhuai drik benai jeliu khat pras pa south huai bat ha bagi poi hasora kim chindei bawan kum mapi la don lupa ke travel plan la don lupa hayeng jong no pizza la don lupa ki perlok be leklang kini ki arngut sikuret kira poi hasora swaban poi kalieng ke joki kala jam pra Bay of Bengal bat daki poi hasora ketien kemnang riam gabet joki ni trash dong gemtep kumnu ki bam kumnu ki di gemtep endai kilai shong kila ne kila kutchimot bat shong hasora hadu bakin ai yang ya kitab thor but kebon education kata kini benda ke spirit kejongi don we samla constable ubayo transfer no umsning shashela kubu constable uenga papul sobhasi kasyala kala jangai than ngai tu iu ngai kendu bun ki khasi she Dubai ngai kendu bun ki khasi she London bat ngai tu ru iu shphang Thomas Jones wan hasora una Wales kinong seorang ki grand daga we kitien kumnu ulaya ini akathong kum ki samla ka perthai ka pangiem kadai ka perthai yaki brio ki om ga kata ketien ki badan ka resilience ki badok sabar tang kita ki brio ki ban survive ki ban ne
Habang ia kedua ni ngakwa kendiat ban lang hapeng jong hiru ya ka jinglong kawai jong ka jat ri ku jogi. Lasi hapeng ka generation ka pamenta ka Gen Z ka bagi ong kendiat ki bandip hadu ka nu ka ngam ka di ka bonding ka jing te serdo jogi taki lai tili kikie ka kendau ka kur bat ka ketia ka kendau ladang ngim dan ka kendau ngim la ban ong ngide ki trairi ka kur kadai ka ba am tang ba ka te song engi ka te song ru ya ka jinglong jungi gawe kum gajat menri. Kubaong unong tho pa LG Shulai. Amla bani day shikur bat bandai arteli gajat menri. Ki deng do bat ki lalu. Ki shalam bat ki shawang bat kum ta teder. Pariat priye ki bla ki di borok ki dei shikur. Mla ban ong ban berkat ba uding do un poi ya shongha bat kalan wat namar bagi dei shikur ngimla ban long ardli kijat nri ide ben kawai bat kaju kajat nri nyautrap nyawasa bat nadu ka tenrai ke jogi ka bagi ong ka creation myth ni share kata kaju ke jingeng bagi wan kendai sejong nyo shatabian ka wei ke jat penju ka kwa ban sot ya kani namal ngai hang ni don bugun na pi ki bare na gitan benar na boy na gibenta baper kani kadai pengasat na kikanatang saudong kari dekat kejong primrose gat po nong tho badairu kun jong umeluk susutfa tho kumno ya ka account jong ka jigim jong ka lido ha kada yo lain ngut ki kun thai ki ba bhabrio bat ki basian shibun e ka ngap ka bon bat ka nga na ka ngap ka kun ning kong lami ka jat khrangan ka bal chong chanong kli ka bas phang ni na sutnga na ka bon bat mi ka jat skimli kaba khat sokra bat kalalai long skim ha ke hima nong klau nakanga ka kun khatdu kalami ke jat sutnga nakaba kimi baro skim jantia shwa bakat wan poi ka jiksin cha ka sorgar phare gani kedai kawai nagi bobun ki sakhi ya ka jiglong kawai joga jat nriu bat ngakwa pampi akitu pi kom ka generation ka pamenta apagi yo bantip ban ngam kham jelio ya ka terai la jong ai ngin so sarong ni kata ai ngin so kata ka sense of belonging ke jogi kadang be banang khan shushu breng jogi ai ba pinam sein da prejo ki bandan ki scientists ki bandan ki corporate leaders ki community bani i kham tam ni mat dai 1% gili ki thai yong chhrang na ki wan na por bele sports kala dolo kumta ru mulai taki sports person su akin kita ki bating shan ha the field of sports jo
Ngakran yu pi chapang gajing sarong jogi kup kaske. Shano shapapilait menta haba ikup ya karen dia. Ikup ren dia ngaju itu sarong gade karen dia kapla ayo ya gaji ai tagging. Father Thomas has just joined us. Thank you for being such a good host, and more importantly, for inviting Paul Lindo to St. Paul College. I'm yet to be a saint, but I promise that I will try to acquire everything that would fit me into that mold of saintlyhood. We have just got our own Meghalaya house here in Bangalore, but we will continue to need your support, your guidance, your benevolence, and also your leadership. We are happy to say that Bangalore, in fact the state of Karnataka, is one of the biggest hosts of students from our state of Meghalaya. Last year I was here to meet your Deputy Chief Minister, and this year it is more apt that I'm here on the verge of Meghalaya House, Bangalore becoming functional. So she said, I believe he took para sama nangit kaki isu kedon shibun makan ay api bat mapiru pidan shibun ban ay siya kaki isu ladang amday bangarung ha kaki isu ngamnom la ban mudur bagat sedon kaski kabangan yen ban keren ha kayeng dorbar jong State Assembly ladang amday kaki isu nganom perkat nganong pos niyo, bakat sa don kasi kabangan lab yaw nong to chingruay apo jonga. Laram day nagakis yu nganong la panyen nagadiran hadin live house dem linter jonga kam sa kripanya. Nagatakadaw hiru kejit Penlong senam YKA kuba pila on yo cikai nakabapidon hake union but markian pil not senyan shaka union but chaka jat country ulay lang ku YKA kejing gedo kejongi hadu kapagod la shibet but kamtam gondor dekat bat bi haki jing puli kejong bi Akayat iya kejumpi, but barabor means go. But again, Father Thomas, please, I'm sure you are doing this. Our boys and girls should feel that they are at home, although away from home. Ulay nangarku, ikijing puli kejumpi, ikijing persyang kejumpi baro, kenapa bagi beliau kiba tebit tam hapat hai karon kajingong kimaji kiba tebit tam kidai kiba kendo yaki erion kiba shirkai tam kajingen. The greatest of sailors have always come from the stormiest of seas. Kubleshipun matchaprang Kubleshipun ulangi ni barok. Kubleshipun.